jer mi beba spava. Zaspao je u svojoj zdrajetici u hodniku. Ne želim ga probuditi. Mislim da je ipak bolja situacija s mojom kosom. Ali jedva čekam otići kod svoje frizerke. Čim dođem u Hrvatsku, danas ću napisati e-mail, jer jednostavno ovo ne može više ovako. Želim plave pramenove, možda mrvicu skratiti kosu. Ne znam. Sad dok Sinđi spava, idem nalakirati nokte. Znam da je to dosta optimistično, jer šta ako se probudi, a meni još nokti nisu suhi, ali riskirat ću. I pokazat ću vam koji lak ću si staviti. Znači ovaj opijaj kojeg sam kupila prošlo ljeto zove se Glitzerland. Znači, kao što možete vidjeti, zlatni lakić. Sad mi samo trebala lančat početi lajat na dvorištu. Uglavnom, na večer imam dogovor sa mužem, doći će po mene i Sinčića, idem kod doktora. Zato jer me jako bole vrat i ramena i ujutro se budim da mi ruka, u biti, kako bi se izrazila, preskaču me ova dva prsta. Prstenjak i mazinac, kao da su mi ukočeni. I to u biti od kako sam spavala na ovom kauču. Kauč, krevet, je bio vrlo neudoban. I mislim da smo spavali tako 2-3 mjeseca. I bilo mi je jako neudobno i od tada me u biti počelo bolit. I sad spavam u normalnom našem krevetu zajedno sa Sinčićem, ali svejedno i dalje me boli. Znači, biti nakon poroda, ali ja sam imala prirodan porod, nisam imala epiduralno ništa. Jer znam da se može desiti epiduralne ti problemi, ali ja sam imala baš ono skroz prirodan porod. Neko se šeće ispred moje kuće. Dobro ljudi, i onako me ne možete dobro čuti, tako da sad ću vas pozdraviti. A ja sam htjela reći, kad sam ovako nenašminkana, onda se može vidjeti kako izgledaju moje prirodne obrve. Ja sam ih pustila, znači da izrastu. I to mi je rezultat. Tu i tamo se vidi ovako da fale dlačice, ali ja sam sigurno nekih 15 godina čupala obrve. Onako u 90-ima je bilo full popularno imati tanke obrve. Tako da sam imala dosta tanke obrve. I sad pred par godina sam odlučila da ih pustim i nekima se u biti obrve nikad ni ne vrate u prvobitni oblik. Meni se jesu, dosta sam zadovoljna. Znači kad se šminkam samo ih malo potamnim i ispunim. A ona opcija kao japansko iscrtavanje obrva ili šta već, mene ne zanima zbog toga što i to na meni izgledalo užasno neprirodno, jer to super izgleda kad ste onda našminkani. Ali ovako, recimo, vidite mene blijeda ovako, imam i dosta kratke trepavice to, i onda s tim full izraženim obrvama, to bi meni bilo kao da sam ih nalijepila. Tako da, ne znam, nisam baš s time pretjerano opterećena, ali kad se šminkam onda ih lijepo ispunim i onda super izgledaju. Ovako sad, što je tu je. Još uvijek gledam tu moju kosu. Prištići. Nisam imala prištiće sigurno već, ne znam, otkad sam zatrudnila, možda sam tu i tamo dobila neki prištić. Jako dugo već nisam imala prištiće, baš koža mi se full popravila. Ali dosta se i sušila, moram reći, sad ju intenzivno hidratiziram i sve.
ali evo imala sam 2 prištića, sad prolaze. Valjda sam previše jela čokolade, a ne jedem puno čokolade, šalim se, ništa. Ljudi, daj, brbljam, bok. Jedem keks. Nešto sam gladna, prostite, u iskušenju sam da pojedem, da otvorim ovu Lindt čokoladu. Ali kupila sam ju da bih napravila kruh od banane. Sad čekam da mi banane sazriju i ne bi smjela jesti čokoladu zbog nekih postporođajnih problema. Tako da, evo, ostajem pri keksu. Bok ljudi, evo da započnem i današnji vlogić, to jest jedan update. Posebno mi je drago raditi vlogiće kad sam sređena, jer obično ih snimam, ozbiljno ti kažem, obično ih snimam dok sam raščupana u pidžami, nenašminkana, nenaspavana i ljudi će pomisliti da sam se totalno zapustila, ali nisam, nastojim stvarno, evo barem jednom tjedno se našminkati i ono kad izađemo van, ovako obiteljski, nastojim ipak se srediti, jel da? Ništa komplicirano, vrlo jednostavni prirodni make-up, pogotovo sada po ljeti, što sam i inače radila i kad nisam imala dijete, ljeti je bilo vrlo brzo se našminkati, vrlo jedan prirodan, ležeran make-up. I to je to, znači update gdje idemo. Idemo do Bimbo Store, jel da idemo do Bimbo Store. Idemo kupiti gel za za desni, za gengive, zato jer našem piliću su počeli rasti zubići. Šta se ti smiješ? Gengive, denti? Desni, ali mislim, ako nisam zaboravila, gengive i ležer. Počela sam pričati. Forše si naučila. Po istrijanski, po fiumanski. Forše, justo. A znam. Bože dragi. Ja sam inače iz Gorskog Kotara i svi su mi gore iz Delnica i deda iz Međimurja, tako da, dobro, rođena sam u Rijeci, ali nikad nismo pričali ni primorski ni fiumanski, a sad se uhvatim da govorim pol. Sa podnišom. Da. Prava fiumanka, Bože dragi. Uglavnom, idemo po taj balzam Veleda. Ja sam ga imala prije par godina. Za gengive. Ja sam ga imala prije par godina jer sam imala problema sa desni ili ti gengivama i bio mi je dobar, tako da vidim da ga dosta ljudi preporuča za djecu, za znači te prve zubiće i jučer, kako smo jučer uspjeli zaspat, ajme, skoro cijelu noć nije bilo spavanja. To je tako, jučer smo bili na cijepljenju protiv meningitisa i još je Zubić odlučio doći baš jučer. Tako da je bilo i malo temperature i puno plakanja, jadan naš mišić, ali ajde. I danas kad dole prođete mu, znači desni, gdje je Zubić, se baš osjeti da je već jedan mali dio onako nazire se na desni, možete ga osjetiti. Tako da, baš exciting moments. Znači, idemo to obaviti u Bimbo Store. Odlučili smo i do Kjabija kupiti onaj fazoletto, eto mene opet na talijanskom. Kao mali trokutić, onako babajolčić, kravatica. Jer to je baš onako, kako bi rekla, šik, nije onako klasičan babajolčić, nego onako više nešto šik, znači za njegove male outfitiće, ja mislim, ali stvarno lijepo izgleda i funkcionalno, jer budući da mu izlaze zubići, onda on full puno sad slini. I onda naravno moramo u tjednu nabavku namirnica u Kadoru danas. Napraviti špežu. Špežu, idemo po špežu, se kaže tako, stvarno na fiumanski, špeža.
Dobro ljudi, to je to update od 4 minute, eto, da vam usput i outfit pokažem. Hoćeš mi ti snimit poslije 1 minutu outfit kako izgleda? Možda 1 minutu, za neke ure. Dobro, onda ću vam poslije pokazati outfit. Pokazati ću vam sada što sam kupila u Bimbo Store, jer sigurno poslije neću imati vremena. Znači, kupila sam u ovu biološku kamilicu, to je Alcenero, i ova nije zašećerena, jer gledala sam od Melina, od Hipa i od drugih proizvođača, baš za djecu znači, ali sve sadrže šećer, znači zukerate, a ja još ne znam, ne želim mu baš pretjerano to zašećereno i sve. Uglavnom, mislim da će mu ova biti fina, znači biološka kamilica, možda onako za večer malo, ako hoće koji gutlja ili baš sad kad mu zubići izlaze, uglavnom to. Onda ovo je znači taj gel o kojem sam vam pričala i može se staviti i u frižider i onda onako hladan na desni i mislim da će mu to olakšati znači probleme. I kupila sam ovu paštu, znači Vaporino Biologi, koji su tako biološko od Humane i ovo je sad od 4 mjeseca se može. Znači baš onako sitna. Bile su i kao steline, zvjezdice i drugi formati, ali kao od 6 mjeseci. Sad naš već ima 6 mjeseci, prošle 6 mjeseci, ali ne znam, još uvijek se ne osjećam baš onako sigurna da mu dam te neke veće komadiće, pa počet ćemo s ovom. Znači to će mu biti prva paštica. I to je to, tako da malo variram prehranu, da sad jede voće, povrće, pa evo malo i paštica, pa ćemo i malo mesića i tako. Evo da vam pokažem što sam kupila za Sinčića, prestani, za vlog. Uglavnom, kupila sam ovo što sam vam rekla kao baba Jolčići. A što moguće? Ovo je baš lijepo, sviđa mi se jako ova boja. Onda ovdje imamo sivu, Super Baby kaže. I ovdje Petit Dur. Odlično. Crni, sa zvijezdicom. Tako da to je to. I onda imala sam još 15% popusta jer sam imala dosta bodova. Tako da sam si kupila ove čarapice za tenisice, 4 eura, 6 para, mislim da je to ok cijena i 15% popusta još. I kupila sam si ove pamučne gačice. Ja obično u Kjabi uvijek kad sam u Kjabiju kupim si ovaj paket običnih pamučnih gačica. Toga, znači donjeg rublja nikad dosta, jel da, pogotovo kad se radi o donjim gačama. Ovo je bilo na sniženju, 70%. I isto tako sniženje 70%, a sad je baš u trendu i svidjelo mi se. Ovako pompončići su zgodni, tako da eto. Evo moj današnji outfit. Jakna nije dio outfita, ali budući da idemo u Cadoro, tamo je dosta hladno jer su... Dobro, inače nosim jaknu uvijek sa sobom jer je u supermarketima hladno, a da ju danas slučajno nisam uzela ne bi ni mogla i sjedila bi u autu. Desila mi se nezgoda. Tako da, eto. Kat. A šta ti si htio pokazati? Cenzura. Cenzura, dobro, ali to je real life, ljudi moji, ali na sreću, ja sam pogledala kao ne mogu tako među ljude, ali na sreću imam jaknu, tako da, koju inače nosim kad je hladno u supermarketima. Uglavnom, to je outfitić. Na brzinu. Jaknica je iz Zare, ova košuljica je iz Jennifer dućana, shorts, hlačice su iz H&M-a, torbica iz Zare i espadrile su isto iz Zare i sve je dosta staro, sam kupila pred par godina. To je to uglavnom. Ajde ljudi, moramo juriti i obaviti s Facebookom.
Cioè, in che lingua devo parlare? Questo è per baking Sebastian. paper per noi. Per Baking noi. paper e Place dopo on a baking paper, wrapping foil. drizzle with olive oil and Drizzle. wrap in foil and put in the oven. Ok. Drizzle. Drizzle. Yeah, drizzle with olive oil. Cospargi. Sì. Così si dice. Zucca. Evo, upravo sam napravila beauty tretman. Znači, stavila sam si maskicu, ovu Lemon Glow, jako ju volim. Sa zelenim čajem je ima onako peeling zrnca u sebi, tako da vam baš očisti lice, osvježi ga i baš bude koža izuzetno mekana i baš blistava. Stvarno volim ovu maskicu, Glam Glow. Kupila sam ju u Sephori i imam na engleskom kanalu baš recenziju i tutorial, znači demo u biti kako ju nanosim. I jako dobra stvar. I nakon toga sam stavila Caudalie, ovaj Acqua di Bellezza od Botte, koji sam već imala prije par godina. Ponovno sam ga kupila u 12. mjesecu i zaista je divan. Znači, sada mi je koža baš ono zategnuta, ali full onako mekana, blistava, baš super. I baš ono, nemam nijedne bore, ljudi moji. Vidite vi ovo, wow, super tretman. 36 godina, neprospavane noći. Uglavnom, da se vratimo na temu, idem si sad staviti neku kremicu za područje oko očiju i kremicu za lice, neku hidratantnu. I ništa, vraćam se svom sinčiću. Dopustio mi je nekih 15 minuta za mene i tako sam ih iskoristila.